Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 4. Kain kple Abel menu na Yehowa. Adam dɔ kple srɔ̃a Eva eye wòfɔ fu dzi Kain. Eva gblɔ be to Yehowa ƒe amenuveve me la medzi ŋutsu. Eva gadzi ŋutsuvi bubu eye wòna ŋkɔe be Abel. Abel nye lãnyila eye Kain nye agbledela. Le nuŋeɣi la, Kain tsɔ eƒe agblemenukuwo va sa vɔ na Yehowa. Eye Abel hã tsɔ eƒe alẽvi damitɔ sa vɔ nɛ. Yehowa xɔ Abel ƒe vɔsa, gake mexɔ Kain tɔ o. Nu sia na Kain xa nu, eye wòdo dɔmedzoe heɖo adã. Yehowa bia Kain be, nu ka ta nèdo dɔmedzoe vevie eye nèyɔ mo ɖo? Wò mo ate ŋu akɔ kple dzidzɔ ne ɖe nèwɔ nu si wòle be nàwɔ la. Ke esi nèwɔ vɔ̃ ta la, nu vɔ̃ le wò ʋɔtru le lalawom be yeaɖu dziwò. Ke dze agbagba be nàɖu edzi. Kain wu Abel eye Yehowa nyae. Gbe ɖeka la, Kain gblɔ na nɔvia Abel be, na míayi gbedzi. Esi woyi gbea dzi la, Kain wu nɔvia Abel. Emegbe la, Yehowa bia Kain be, afi ka nɔviwò Abel le? Kain ɖo eŋu be, nyemenya o, nɔvinye ŋudzɔlae menya. Yehowa gblɔ nɛ be, nu kae nye esi nèwɔ? Kpɔ ɖa, nɔviwò ƒe ʋudoɣli tso anyigba dzi va ɖo gbɔnye na hlɔ̃biabia. Ke fifia fiƒode le dziwò, eye menya wò ɖa tso anyigba si nèdo gui kple nɔviwò ƒe ʋu la dzi. Anyigba maganyo nuku na wò o, ne èku kutri le edzi vevie gɔ̃ hã. Azɔ la, àzu tsaglãlatsala kple godzela le anyigba dzi. Kain ɖo eŋu na Yehowa be, nye tohehe kpe wu tsɔtsɔ nam, elabena enyam ɖa tso nye agble kple wò ŋutɔ gbɔ. Èwɔm tsaglãlatsala kple godzela, eye ame sia ame si akpɔm la, adi be yeawum. Yehowa gblɔ nɛ be, womawu wò o, elabena mada wò tohehe teƒe adre ɖe ame si awu wò la dzi. Ale Yehowa de dzesi tɔxɛ Kain ŋu si ana be ame aɖeke mawui o. Ale Kain dzo le Yehowa ƒe ŋkume, eye wòyi ɖanɔ Nɔdnyigba si le Edenbɔ ƒe ɣedzeƒe lɔƒo la dzi. Kain srɔ̃ fɔ fu, eye wòdzi ŋutsuvi. Ena ŋkɔe be Enɔk. Esia ta esi Kain tso du aɖe la, etsɔ via ƒe ŋkɔ nɛ be Enɔk. Enɔk nye Irad fofo. Irad nye Mehuyal fofo. Mehuyal nye Metusal fofo. Metusal nye Lamek fofo. Lamek ɖe srɔ̃ 2, Ada kple Zila. Ada dzi Yabal. Eyae zu nyikplɔla kple ame siwo nɔ avɔgbadɔwo me la dometɔ gbãtɔ. Nɔvia ŋutsu ŋkɔe nye Yubal, eye wònye ame gbãtɔ si wɔ kasaŋku kple dze. Lamek srɔ̃ 2, Zila dzi Tubal Kain. Eyae zu gbede gbãtɔ, eye wòtua nuwo kple akɔbli kple gayibɔ. Tubal Kain nɔvinyɔnue nye Naama. Gbe ɖeka la, Lamek gblɔ na Ada kple Zila be, srɔ̃nyewo, miɖo tom. Mewu ame aɖe si de abi ŋunye, ɖekakpui aɖe si wɔ nu vevim. Ne woahe to na ame si wu Kain zi 7 la, ekema ele be woahe to na Lamek zi 77. Adam ƒe dzidzimeviwo. Emegbe la, Adam kple srɔ̃ nɔ anyi, eye Eva gadzi ŋutsuvi, eye wòna ŋkɔe be Set, si gɔmee nye
teƒeɖoɖo, elabena Eva gblɔ be, Mawu tsɔ ŋutsuvi bubu ɖo Abel, ame si Kain wu la teƒe nam. Esi Set tsi la, edzi ŋutsuvi, eye wòna ŋkɔe be Enos. Le ɣe ma ɣi me la, amewo de asi Yehowa ŋkɔyɔyɔ me.